Pozdrav svima, dobrodošli u Emirani's kuhinju. Za današnji recept donosim vam brzi plazma kolač. Za današnji recept bit će nam potrebno 300 g plazme, mljevene plazme, 200 do 250 g šećera, može i šećer u prahu, 200 ml soka od naranđe, sok možete zamijeniti sa mlijekom ili sa čokoladnim mlijekom, 200 g margarina, oko 7 bananica, čoko bananica, to su ove, i 100 g čokolade sa lješnjakom. Znači prvo što nam je da uradimo jeste da margarin sipamo u veću posudu. Zatim ću pjenasto ga umutiti. Kada sam izmutila ovako margarin, sada postepeno dodajem šećer. Kod mene je ovaj kristal, ali to nema veze. Kada sam dodala šećer, sada ću dodati oko 50 ml soka u margarin, soka od naranđe dodat ću u margarin. Sada ću dodavati postepeno plazmu i neprestano mutiti mikserom. Jako gusta. Sada ću da dodam još 50 ml soka. I to bi bilo to što se tiče miksera. Sada ću prvo isjecati bananice, ne morate skroz sitno, možete ovako, ove krupnije malo komadiće. Sada ću bananice dodati u smjesu sa keksom. Kada sam dodala bananice u smjesu sa keksom, sada ću sve ovako lijepo promiješati. Smjesa je još jako gusta, tako da ću dodati još 100 ml soka od naranđe. I sada ću uzeti čokoladu i ovako ću je isjecati na kockice, a možete je izrendati. Sada u ovu smjesu sipam čokoladu. I ponovo ću sve da promiješam. I to bi bilo to. Sada uzmem ovaj jedan silikonski kalup. Vi naravno možete i onaj za kruh.
I sada ću da sipam polako smjesu u kalup. I samo je potrebno ovako dobro da utisnete do kraja, da ne bi ostalo zraka između dijelova. Znači sloj po sloj radite, najbolje vam je. I to bi bilo to, ja ću sam još kalup malo ispravim, ovako sa rukama, da mi ne bi bio kolačić kriv. I ako želite ovu površinu da vam bude skroz ravna, uzet ćete ovako malo soka i samo kašiku malo staviti u sok i malo otresti i zatim ćete ovako da zagladite ovu površinu. I to bi bilo to. Sada ovaj kolač je potrebno da se ostavi u frižideru bar 2 sata da se dobro stegne. Zatim ću raditi glazuru od čokolade.